Nogometaši Maribora so po uri in pol mirnega leta prispeli v Palermo, kjer jih čaka prva od 2 odločilnih tekem za Ligo Europa. Zadnje informacije o prodaji vstopnic pričajo o tem, da bo Mariborčane na tekmi pričakalo peklensko vzdušje kakih 30.000 navijačev. Palermo je v prvem dvoboju favorit, Italijani pa glede na nekatere izjave pred tekmo do Maribora gojijo nekoliko podcenjevalen odnos. Darko Milanič pravi, da so prišli po vsaj en zadetek, Mitja Viler pa, da je to življenjska priložnost in da je lahko poln stadion le motiv in okoliščina, s katero se morajo znati kosati. Še beseda 2 o taktičnem pristopu jutri. Kakšen Maribor lahko pričakujemo? Tako je. Ne smemo biti osredotočeni samo na obrambo. Želim si, da bi delovali tako kot na Škotskem, ko nam je nasprotnik tudi dovolil to, kar smo si želeli, ko smo bili nevarni. Tako moramo tudi jutri probati. Enostavno igrati hitro, biti sigurni na žogi, poskušati nasprotnika, kateri bi želel biti nevaren, verjetno od samega začetka jih umiriti s tem, da imamo mi dobro igro, da mi igramo v fazi napada zelo dobro in da smo poleg tega še nevarni. Osnovni cilj dati gol torej jutri? Definitivno si želimo dati gol, biti od samega začetka nevarni in nasprotniku usiliti naš ritem, tako da to je res cilj. Poln stadion bo, kot kaže, tako pravijo, je lahko to obremenilna okoliščina ali motiv? Definitivno mora biti motiv, to je velika razlika v primerjavi z našim prvenstvom. Če bo stadion res poln, bo grmelo, tako da se definitivno moramo vse detalje zmeniti danes, jutri, ker potem se fantje morajo odločiti, tako rekoč brez nekih napotkov sklopi, na tekmi so tako rekoč sami in veselim se takih tekem, tudi fantje se veselijo. Lahko pričakujemo postavo, ki je nekako konstantna v evropskih tekmah letos? Zelo podobno bomo nastopili, ja. Hvala lepo. Jasno je, kdo je favorit v tem dvoboju, ampak kako z mariborske strani poskrbeti, da ta vloga ne bo prišla do izraza? Ja, za nas po eni strani je že uspeh, da smo tukaj. Za vse nas je to življenjska prilika. Zdaj, če se mi jutri ne bomo motivirali, pol nimamo tukaj iskati. Vemo, ko se postaviti. Oni nimajo neke širine v kadru, treba zaustaviti ta njihova 2 glavna Liveranja in Pastoreta in mislim, da naredimo tukaj že pol dela. Ostalo pa mislim, da si bomo ustvariti kakšno priložnost in skušali zadeti. Kakšno vlogo ima to, da ste samozavestni po teh zmagah, da ste v tekmovalnem ritmu, kar nasprotnik ni? No dobro, samozavest je lahko kakšenkrat pokoplje. Oni Italijani vemo, da oni so samozavestni že sami po sebi, tako da sigurno se vidi po časopisih, nas podcenjujejo, nas ne jemljajo resno, tako da mislim, da to je naša karta. Kakšen Palermo pričakujete jutri od vsega začetka? Dejali so, da pričakujejo zmago, ampak vseeno težko tekmo. Kot so videli, oni ne napadajo neki visoko. Imajo 3 spredja, ki jih pustijo, ki bo že nekaj na individualno kvaliteto ustvarili. V zadaj se kar držijo nek blok 7 igralcev. Realno ne vem, kaj bi pričakoval jutri, bomo videli. Ne? Hvala lepa. To bo igra potrpežljivosti, kako dobri ste v tej igri? Na Škotskem smo zdržali ta prvotni pritisk, zdaj bomo videli, vse od nas odvisno. Ko se bomo jutri postavili, verjetno kot berem je publike bo veliko in z te strani bo neki pritisk, ampak če hočemo i dalje, moramo se znati nositi tudi s takimi stvarmi. Hvala. Benvenuti alla conferenza stampa del Henka Maribor. Se volete possiamo parlare in vostra lingua? Okay. Possiamo dire che ci sentiamo molto bene nel Palermo. Sono con noi l'allenatore Darko Milanič e giocatore Mitja Viler. Prima parola all'allenatore. Ne bo nič spraševali. Najprej torej mnenje pa bo polomno. Buonasera a tutti, scusate per l'italiano non perfetto. Davanti a noi è una partita molto difficile. La squadra di Palermo è molto importante, gioca nella Serie A italiana, questo dice quasi tutto. Per noi è un onore giocare qua. Fino adesso quest'anno 4 partite europee le abbiamo fatte molto bene, speriamo di farle ancora 2 così. Mitja Viler. Come ha detto già l'allenatore, siamo orgogliosi che siamo arrivati in questa fase.
adesso ce la giochiamo penso 50-50 con il Palermo, vedremo domani, sappiamo che non hanno perso già da tanto tempo qua a casa, ma noi ci proviamo. Prego per le domande.